تأثیر قیران آبوری و بهابونین لترکیه ده هر وار جیانا مروین وی ولاتی ده خود ده در و پلانا ولاتی آنجی لگوری شرط مادی تساس کرن. لگوری لکولینا جهیل زانینگاه استانبول و هاتیه کرن جسدی هفته ولاتیان ترکیه جبرگو پره وانتونه نکارن هرن بطلانه. Tatile gitme planım ekonomik durumdan dolayı yok. لبروی ئەو داهاتەی کە دەستم دەکەوێت بەشی ژیانم ناکات من ناتوانم پلانەکەم هەبێت بۆ ئەوەی بچم سەفەر بکەم بە هیچ شێوەیەک ناتوانم و بۆشم ڕێک ناخرێت تا سەفەر بکەم. Ekonomik süreçler iyi olsaydı insanlar... Ji ber proseyê aborî gelek xerab tê birêvebirin, em nikarin bêhna xwe bidin. Ev salên du dirêjê ez neçûme li cihekê bêhna xwe venedame. رژه کسی نکارن هرن دورن گشت گذاری و بین آخو بدن لناو گنجان زیده تره لگوری لکولینه جسدی 89 گنجن لترکیه جبر راوشاوانا مادی نباشه نکارن بطلانه یکی بکن. Daha önce geçen sene yaptım. Sala borî çûbûn betlaneyê, lê îsal nikarim herim. Çimkî îsal pere tune, lûma betlane jî nîne. Hayır maalesef yok. Bêguman dixwazim herim deverên derya û bi dilê xwe bêhna xwe bidim. Lê belê ji ber qrîza aborî daxwaza min pêk nayê. Maddi durumdan ötürü de ji ber şertên giran ên aborî min heta niha betlaneyekî pêk newaniye û neçûme li ciyekî negeriya me. پرانیا کسین بشتاری لکولینه بونه به تایبت کسین خودی زاروکانن جبر کو دبارا مالاخواه به زحمتی پکتینن سالن دور و دریج نچونه لجیه که گشیاری و بیناخواه و ندانه. دمسالا هاوینه herkese ki dixwaze berê bede cîwarên haş û bînaxwe bide. Lê li Tirkiyeyê zêdebûna rêjeya kesên nikarin herin batlaneyê nîşan dide ku batlaneyeke xweş bi taybetî ji bo gencên wî welatî bûye xewn û xeyalek. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul.